kita sarinang ko barababu yang malah dahulu kurang bulan do mati ditembak Siti Nurbaya mati kane racun datu amari nan waden mati kane otta da anak gadi maoi amma ndak usah berang-berang mancan dia juga kabuya ndak usah mak berang-berang maoi ngek ngek Ya, mengang na mo tu. ndak nampak dia mak buyang sadang balaja barabab koma jana mak tanyo julai mak ngek ngek. Ang sakuran cak na mo de tu. Ha? Bantu orang tenggen lai luang pak de den. Biarlah buyang bantu orang tenggen. Yang penting amak lai sayang juga walaupun dak ada anak gadi na namua sama buyang doma. Ngek ngek. Apalah kakok kerajaan apa yang jam boleh tuju ah. Amak ko berang tawi sajo ka buyang heran buyang dek mancali amak pemak tak bulia mancali buyang sanang doma. Ngek ngek. Dak kakok kerajaan le. Ha? Dak kakok kerajaan le lekak angko le. Apa mak? Iyo. Mancali sanang titik lagi. Tek berang. Amak ko tu ndak boleh cari orang sanang lo. Sanang orang berang yo ye. Apa dah capek kakok kerajaan tu le dilekak angko le. Barabab gitu. Oh, diulang aja le. Heran buyang cik amak buyang tu. Tek berang. Tak ada sayang sama buyang ni. Tapi buyang tetap sayang ke amak buyang tu. Walaupun muncang amak buyang tu bantuk buncang ikan lele kan. Tetap sayang. Nah, tu si buyang ah. Buyang. Kemang. Kamol. Jadi dia macam pangku dah. Tanya je dia kemal. Dia mangabe berang-berang jawe. Nak berang doh. Amba tanya tu nak pasti-pasti aja lah. Jadi dia macam pangku model kuah. Tanya je dia kemal. Kalau orang macam pangku model tu kalau nak ke sawah keladang orang tu. Kau tanya juga. Apa berang mah. Dia ada payah dulu. Ajar dia. Dia abu buyang tu. Berang-berang aja. Tak sumbek minyak anda. Itu dia ni lah. Cari to zaman bulan do mati kena tembak. Main ke situ kan. Apa tu si buyang tu? Yang. Latih inun puluh. Apa teh? Mama angnya. Amak lah di dangau. Ha? Balangau. Balangau 40 amak aku. Mandi amak aku balangau Di etek cantik, manis cantik molek. Yo, ha? Amak di dangau. Di dangau tek di dangau. Lai jale di dangau. Yo. Oh, di dangau. Ha? Ayolah, etek ke situ yo. Lah. Alah, buyang payah dulu ya. Lama-lama beko nanya spanning buyang ya. Lah. Ngecek tu dosa nari-nari mode tu bentuk ruang deh. Tekan ada buyangnya. Tu ana disangkui di bibir dek tenung tu. Lah bentuk ban serok onda Vespa nampak di buyang di bibir tu. Aneh-aneh aja kan. Masih jatuh banyak ya. Ja. Oh, ja. Nanti bolo pajak aku pagi-pagi. Hey. Siti Nurhaliza binti Taun. Fakak-fakaan pulai nun. Apa? Dia lafad dia lebih biar dia ni nyacak dia campak lagi. Manga kau tu ja. Iko sudah ngumpul-ngumpul saruk kau ah. Lah sama matu dia ni macam dia. Ha? Mau bek kuruk. Aduh je orang dia kuruk gini loh ja. Dah sebanyak itu bek masih banyak je orang dia kuruk gini loh tu.
Denon. Mangumpuan saruk, Denon mangumpuan saruk. Ndak dek kuruk Denon. Ndak ada orang zaman apa nak kuruk ni Denon. Ya Allah. Oh, mangumpuan saruk. Hindi ka mo be kuruk ko ta manganga ko kani kuruk. Kau mangga pagi-pagi kasih kau. Ndak memasak ni batanak ke kau dulu. Ini ndak do baranak do ja. Laga gay model ko maju do kan baranak de ko laki je ndak do. Dulu ini lah bakabenya ja. Ndak baranak ni Denon. Kau ndak kema masak ni batanak ke dulu kau, ha? Ndak kema masak ke kau dulu pagi-pagi, ha? Adulah malewa aku ke rumah orang pagi-pagi kau. Menggosip dulu kali kau. Oh, memasak je batanak. Astagfirullahalazim. You lupa ini. Ini sudah mangoreng kantang sampai aku ini tinggal langwe kantang denjal. Ilaha illallah. Dan tinggal kau dulu yo. Mampu lah kau, ha? Cukup mana lah sini untuk kan, ha? Sudahlah pakak. Pelipure. Kau ya Allah. Ampun denjal kau ni.